in Java in Mizoram journal chuan chipai kan buk veka chau Khawvel ram ro pui ber super power a chhal thin ram United States a chuan January ni somni pakhat atangkhan sarkar thar Biden administration chu loading ta a ama a United States wap tu pahuai sen le ro sangna terrorist le communist ram ponglu tuk tu dai tu Donald J Trump chu in thana diklo taka beiron ni in vote ti ching penna nasatak hnuai chaklo zo ka puan in United States Oval Office atanga pe chuan ita Oval Office alua tira tangin amel mate chuan nasatakin a chetheiang berin an bei ngala Oval Office alua chunga an in phit su thu danga lo da taila President Office chuasana private chena mar elago hmuna ain en ben bel nu le zela po ram hoi Peter an ti mai Pelosi le ho ta chuan ti chiat vek tumin an la in phit sui zel ani kha he parorum digna du ko san mi rut mai Donald Trump hi thiang zau ho ten ho em ma se Khawvel hian alo momo tak za chia Oval Office alwa lo ta mo tia North Korea chu aron pongal zora China la Taiwan ram le South China Sea vela ain le lian ngala Russia ram la du tha la chain F2 party Navalny tura an sai du tong mai lawin jela an khung mia Navalny chantu ta chunga la achenun rong hle bok putrama aom talo boka ti niom takin China uite Myanmar ram sipai tatma do te ron che chuakin Nobel Peace Prize sial dong tu Aung San Suu Kyi sarkar mipuin du taka an thlan in thlanna a vote za a somriat pathum chuang zata hnena changchu an paitha Suu Kyi le an president Win Myint te la khoya nge an da ti po sia lovin seom takin an seng meka Myanmar mipui lungoi lo na lan ti tu te chunga sipai te chuan an ral thuam lekin Myanmar ram chu dalan of fear ra changzo ta in civil mi te ti sen chu aluang zai zui tamai ani hi Khawvel ram muanna tura kepen thin United States ram chu an president thar Biden an hua chuan ke an pen ngam tak lo nge China an hlau jok ti sia thau lovin ral khata tanga sipai ho tu ta sek le UNO manga dem na thu chak chua chu an ngam tok ani tamai sia Khawvel a hian hetiang Khawvel a hian kan cheng tameka tramatel ve tak lo na sarkar Biden a ro rel na hnuai chuan an mani ram US ngei po a him talo US a Georgia State ta tholeni khan hun pathuma inkana thlenga mi pariat an thia an jinga paruk chu Asian American hmeichhia te ni police te chuan inkana thlena mun te spar vek ani ti soin akwata young Asian massage parlor inkana mi pali an thia Northeast Atlanta Gold Spa inkana mi pakhat ka hlumania aroma therapy spa a inkana hmeichhe pakhat ka hlumani bok ti an soi South Korea Foreign Ministry chuan poi khoina thlenga thijinga pali chu South Korea mi an ni ti a soi mun pathuma poi khoina thlen tu hi mi pakhat vek ni in police ta chuan an ngaya spa pakhata CCTV footage en fiana tangin poi khoi tu nia sia thi police ten an zong zui ngala Woodstock a cheng kum somni pakhat mi Robert Aaron chu Atlanta chimlam kilometer zani somli vela la Chris County a manania nikumma COVID-19 sipuya lena changkhan United States a hian Asian American te chu sithedar tu nia puwa huana le ensana a hluar so ta lia kutuar po anom fo ani Center for the Study of Hate and Extremism ni kum chunga US khopui lian som poruk azir chianna ania khopui lian sang poi khoina tleng hi 7% a atlang niam lain Asia mi te laka poi khoina thlang ero kumasa tum somli pakwa thlenga ni kuma chuan tum za somni pani zeta thleng thunga ni Georgia State a hian Asia mi nuai nga don an chenga hei hi an state mi puiza ta tanga
te chuan 4% chuang an ni ti Asian American Advocacy Fund chuan a sawi Biden administration hnuai hian enge thleng zel dawn ti chu ilo thlir zel report mai te ang Bangladesh in andrama Rohingya Muslim ral tlan zinga mi sing khat sang thum vel a son na hmun tlaw turin nilai ni khan United Nations team chu ni thum cham turin Bangladesh an zin nikum December tla khan Rohingya ral tlan te hi Basan Char Island a son an nia he hmun hi tui pui lam tui lian in ati buai thei reng hmun ani awangin ral tlan te son an ni po hi human rights group te chuan an soi sel na san hle ani Mase Bangladesh chuan ral tlan te hi he hmuna hian dang hi an ni dawn lo ti soin ral tlan te omna kem chu an che pa wang le buaina le poi khoina te atam pha wangin an zinga then khat chu son chu an ni ti soya midang po son chu le beltum ani UN team hian Basan Chara ral tlan te dana hmun te le an din hmun te an en fi adona Bangladesh chu nei tu te po komin malak zel da tu te po an soi pui nga lang Tanzania President John Magufuli chu ka thum don mi pui hmuwa in lan to lovin a omna chin hria tani lawa hei wang hian eptu party chuan president omna le din mun hi soi chiang turin sarkar an phut Magufuli hi mi pui hmuwa a in lan nun ber chu February ni somni pasari dai to khani in he minu hian hmu zui ani lo report thren kha chuan kum som ru pakhat mi president hi COVID-19 a kai ni in an soya Kenya hospital a en colony nuwa India ramapur ani anti Mase Prime Minister chuan president hi a hrisel tha na po a thok reng ni in kaliam ta khan a soya na thok tur anga ani ati Vice President Samia Suluhu Hassan Poin President Adam Thalonia soi chu aphabok Eptupolian Ber Alliance for Change and Transparency chuan tu chua siamin mi pui te chuan hun rei tak president omna chin an hriat to lo wangin an chi ai to hle ani ati president din mun dik tak chu mi pui te hriata puang turin sarkar an phut ti an ta lang hei ba ka hiam president hrisel na chungchang an soya wanga man te chhuwa vek turin an phut bok Swiss organization IQA in World Air Quality Report sang ni somni ati chua Khawvel khopui boruak balmos polluted city somthum thlan chua zinga khopui somni pani chu India ramami an nia Delhi khopui chu azodin kumthum chung khopui boruak bolhlo na ber ani report ti chua hian Delhi khopui boruak bolhlo na ber lani ma se khopui chung air quality kum sang ni som pakua ai chuan sang ni somnia za som panga velin aji om to thung Delhi khopui ba ka Khawvel khopui boruak bal somthum thlan chua zinga hian India rama khopui hrang somni pani zet an lang ani football coach ro pui hlotin nano moi tam taklo choi to tu friends mi a sin venjar chuan kumli dana world cup an nei thin chu player tan a inkar a hlal tu katia Khawvel huapa football in lena lian ber hi kum hi dana nei theini se a thatarin thu soi kum somsari pakhat mi venjar chuan world cup hi enila atlang pui thu in player te kum somni pasari mo ni ria te mo ani thin ramtana khel phang ni hara abikin i lena liana tel harsa ale pekalo thlen meu chuan kum somthum an lo chuang man to thin ani kum ni danai mo world cup hi nei theini se a thatarin omati World Cup hi sangkha zakwa somthuma tangkhan khel tanania sangkha zakwa somli pani le sangkha zakwa somli parukhan indopui pani na wangin an nei theilo abak zonga chuan kumli dana nei vekani World Cup ba ka hian sangkha zakwa somlu katangin European Championship chu kumli dana nei thinania nikum sangni somni khan euro nei kumni ma se COVID-19 wangin an nei theilowa kumin sangni somni pakhat ni puilai hian nei tumani Arsenal manager Louis Wenger hian sangni sompakwa tangkhan FIFA Chief of Global Football Development na thoka President Gianni Infantino a thuron petu advisor ani telbok Prime Minister Narendra Modi chuan ni lai ni March ni sompasari khan video conference mangin Chief Minister te meeting anei puya
COVID-19 sipui leng mek din mun te soin sipui leng tho ni na thleng dang tur a malak thata poimo thu te soi Prime Minister Modi chuan sipui leng mek hi tuna kan dang lo ani chuan rampuma na satakin adar le don ani hei wang hian sileng tho ni na thleng mek hi adar zel lo na turin rang takin chet kan la ka ngai ati sileng do na kan tho na konga inrin tong na kan lo nei to te khan over confidence a chang tu se tin hemi rual hian mi pui ta ti chi ai lo zonga mala ka tul thu Prime Minister chuan a soi Prime Minister chuan Sridhar zel tur vena tan test nei war atul thu le antigen test aya RT-PCR test mang tam zo turin atia test nei sak zinga 70% atal RT-PCR test mang turin ati ni free ron dar chole mek na chu khopui lian te alani ri ti soin Modi chuan mun kil khor zo ka te adar cholo na tura thei to pa ve na ngai ani ti meeting a hian Bengal Chief Minister Mamata Banerjee chu an state in thlan nei turata na campaign wangin a tel theilowa Assam BJP tana campaign mek Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath po tel lo bok Shillong Hluana State panga jingami Chhattisgarh Chief Minister Bhupesh Baghel po atel lo ani ramchunga COVID-19 sikai an pung chole meka thole ni kan sikai mu chua thar hi sing ni sang kwa zakwa pathum ombelin hei hi nikum December ni som pakhat nuwa ni khata sikai thar an tamber ni ani hemini ve kian si wanga thi mi za somriat pariat omin kumin January ni som panga nuwa ni khata sipui wanga thi an tamber ni ani le bok thole ni a sikai mu chua thar jinga za asom sari pakhat point pakhat bial chu state panga Maharashtra Punjab Karnataka Gujarat le Tamil Nadu ami ani ti Union Health Ministry chuan asoya Maharashtra state bi ka hian sikai thar jinga za asom ruk pakhat point pariat le thipui jinga za asom li parukhi an omani rampuma sikai mek jinga za asom sari paruk point pali chu Maharashtra Kerala le Punjab state ami ani bok Shillong hi tlakhat liam ta khan state pali a chau pun lama pan lain data ti chua tanga lan danin state som poko apung chho tan lein ni som liam ta chunga ram chunga thikai mu chua tamna district som poko jinga som panga chu Maharashtra state ami anni ti Union Health Ministry chuan atalang sarkar lai pui chuan Maharashtra sarkar ne na state chuan covid sipui leng thoni na antua tan mek ti silin Sridhar tur vena atana kai hruaina zom that ani tok lo ba ka tracking le testing po kalpui that ani lo ni in asoi India Marsak state lian ber Assam state in thlang tu chu boruak atang chho talia Assam chunga thole ni thleng khan vote zona ta na man tum thil chi sang chang cheng vai bel chi somruk pali point pariat pali human ani to ti chief electoral office chuan ata lang state chung mun sang sanga thil man to jinga hian puisa fai ba ka zu ruihlo gold le silver te po tela puisa fai man hi cheng vai bel che song pani point pakhat pasari atling towa zu hi cheng vai bel che song pasari point pariat pani hu gold le silver cheng vai bel che ni point pariat pani hu le ruihlo cheng vai bel che som ni pasari point pakhat pathum hu an man to ani Election Commission of India ECI thuron angin Assam sarkar chuan Morigon Deputy Commissioner Leena Das le Additional Deputy Commissioner Deba Jani Chowdhury te asona Personal Department chuan DC le ADC thon son na thu pe ki ti chuakin Morigon DC atanian Home Secretary Seema Rekha Bawun le Additional Deputy Commissioner atan Skilled Employment and Entrepreneurship Department Secretary Hanif Nurani te chu da ngalani order ti chua hian son ani na chanchinthar lan ani lo ECI thuron ang bokin Senior Assam Civil Service Officer Deepsikha Dei chu ana a intha da pu ani wangin state sarkar chuan suspend bok in thlan nei tura duty atana ruat lo turang en tu sarkar school a zirti tu som pasari te chu voluntary pension a chuatir an ni mai thei mizo te zinga masona duom tak hriat tur om ta zela tuna chuan
black cuts tia mitam takin kansialar National Security Guard NSG apo doctor kan nei veta zema bo ka cheng ramfang zawa le lalmuan zwali te fopa Dr. Benjamin Lalramuan chu National Security Guard NSG a hian selection in aluta tuna hian team commander medical in NSG campus Minisar Gurgaon na omekani Dr. Benjamin Lalramuan hi kumsang ni somkhan UPSC Bosai Combined Interview Delhi apein Central Reserve Police Force CRPF Assistant Commandant Rank Medical Officer in oga sang ni som pakhat khana luta hemi ma hian Border Road Organization a contract in a thokchin heti lai hian January sang ni som paruka Pathankot Air Force attack ania nuna chanta Lieutenant Colonel Niranjan E Kumar neng khan chiang thatak ani nge kumsang ni som pakhata dai to khan NSG zom tur hian kona dong tua ma se chumi chum chuan home posting a awma wangin anhola tuna azom le tak chan poimo tak pakhat chu a thian pa ramtana nuna petu zana ahlan le du wang ni in asoi NSG zom tur hian ni kum November thla khan a interview a December a khan interview result chu chuakin March ni khat khan a zoma ni som panga chung induction period thataka zawin tuna chuan official in black cat commando anita ni mizo zinga National Security Guard officer masaber eroni lawa Major John Lalmal Soma 4th Assam Regiment chingchip khwa chu lolu to in Dr. Benjamin hi National Security Guard officer panina nia Dr. Airo amasaber ani thung National Security Guard hi anti-terrorism le VIP security tana dinania tuna hian mizu engomazat anom to ani February ni somni patum sang ni somni pakhata changa nei chan Mizoram Legislative Assembly pariat na session voisari na chu nilai ni March ni som pasari khan achiak ta a tunchuma session hi budget session ania kumsang ni somni pakhata changa ni chunga Mizoram sarkar sum ruang manna pomani Assembly session a hian chan ni a Governor PS Sridharan Pillai chuan thu soya atuka lom tu soina motion of thanks su soi ho pomani March ni kata finance sang tu zoram thanga chief minister chuan kumsang ni somni pakhata changa somni pani atana Mizoram budget cheng vai bel che sing khat sang khat za somli pariat point pariat pakwa chu a phara pom ani tun trum session le session hunung ber in kara MLA hlui pani boral ke thang zwala le RD sangkhu mate chu suna hun ursun taka man ani ole viewer te hne nangen nan je vele lokela kan channel la subscribe lo te kha mino subscribe sakwe ngei turin kan ngen chuwa subscribe tin menu khan notification bell ka men le in ola in da donia